Hello guys, lebitso la ka ke Coach Tangi. So today re tlo bua ka balanced nutrition, e leng dijo tse leng hore di lekanetse mmele. Jwale ntho e kgolo ke hore o kgone ho fihlela all your goals o tlameha o qale ka di nutrition e leng phepo e nepahetseng e lekanetseng mmele. So re tlo qala ka di nutrients tse leng hore di nka karolo e kgolo on your weight and also mmele wa hao di hloka ka bongata. Bele re na le di carbohydrates e leng tsona tse tlo thusa ho fa matla. So they are essential, meaning that mmele wa hao ka se dietse ebile wa di hloka. And you need 40%. Re na le protein which is 30% also. So you need to sort of build for the growth of your muscles or the bones. And lastly, we have the fats. So mafura thusa kelello, pelo hore di kgone hore di sebetse hantle. So you need all of these nutrients. They also contribute to your weight. And di hlokala ka bongata haholo. So re na le tse ding hape tse hlokahalang ka dipalo tse nyane, which is vitamins and minerals. Lastly, we have hydration e leng metsi. Jwale re na le tlwaelo hape o tlamehang ho include le part of your healthy lifestyle, which is sleeping e leng ho robala go bohlokwa le hona. So ntho tsene kaofela o di kopantse di etsa hore o fumane di result tse wena o di hlokang. And hona le di process tse leng hore dijo tsene ha fela o di jile ka ditekanyetso tse nepahetseng di tlo thusa ho support all those processes di kgone ho etsahala hantle ka mokgo di tlameng ho etsahala. Like we know the energy is from the carbohydrates, and it's going to be normal if the carbohydrates ne di le normal. We know for the growth of your bones and the muscles from the protein le tsona di tlo dula di ntse di le nka ha fela o jile the balanced protein that side. So it will thusa hape to balance or the maintain or to make everything normal on your body. Start with the nutrition. So the result is you're going to be healthy or nutrition or be healthy. Then we know that also weight how is going to be on a normal range. If you want to lose weight or you want to gain weight, also you need to meaning it starts with the nutrition, because on the nutrition that is where you are building. Then we also have the energy. If you need energy in the body, or since we include those things. Lastly, we're going to have the healthy skin. So let's honor the healthy skin, and the good nutrition. So please be with me when we continue with these lessons. Goodbye.